Maria lisho bestin dia. Ke nimbula pinaka besar na sema maya na mataka pinakaintai undita kani na rongo pinakachukayan na ndomo ni vitala noa na matakongko pabi di pinakachukabikim ni na sema rau mai na ni ro vital no tiku ni kuwa ke seri matawake sema sar chungoko men city level o Glasgow mai si Kotalandi da marutaka ni retuna na lumei viti na wekande na vei asai burubura tangai sema ni bango santa sianga ni bulangi sa ratumai oira na wekanda en vei bonu lele bokango lebo na bunongo en tarongo ta tumpek ngai na mona liva liva lebo na vei bonongo ta sarap tumpek ngai bena yalo yalo vei kanda na talai takana sara yalo yalo ia da marau ni siamo tiku minggo o serima en sigabela kani ko na ni rona me vital no tiko membaleta na non reto program na isongo-songo totokongo na Marama Alliance UK. Ngondo ni songo-songo totoka sara na non reto bingarabi ni reto bingarabi sar chunga na bukundra na Marama eratiko na bono libungo o Ingilandi anta marotaka ni libu bira na nonta maramongo rasule sartunga na non rangauna wakatikir nga libu na ngona rataka butuna bingara bungo rasanga tuni somi baleta na non ra vika witexer nga na non garabi na wekanda bako sibu ira na nonta bebu pale samai wiliki Ingilandi tu kay Scotland kay Ireland kay Welesi mesan nonra itiko-tiko. Iya, o marutaka ni ravi ke muni sia maramai, na mataka ni kuam balete ni tiko na non na itala no rong-rong vinaka, tu bala tiko ndona prokara mo wana na busar na marama mai na songo-songo na marama alliance uke. Bakong bulit tiko be Miriama, boleh benaka miri benaka vale bena ndo bisa mati tiku mai na nongo program Salome Boliti Sesineli Ngiolele boleh benaka Margaret Kote Wasa-wasa leite tu iloma ke makereta Rossi benaka vale bena nomuni sema tiku mai mataka benaka entai o klan segi mataka lelengo eviti kita telenga se mataka lele tingo California ia saya kami bongi takungo mai Scotland ya. And then rongo ta mati dola ser na keni pala pala bikim ni na do bak murit ko men na nunggu pata pata and don tu na ser on don taka mitik bulan na nonta bitala no meron ni warakira na mati ko mai me bakani maramati ko ni bono lebu na maramata to kongo enda na ngante saramata kinai wakon bulit ko ilang basa ina mo walu bikim dola mati ko mai tabi uni wakon bulit tel tungai rambi kikio na buno ta pangau ni mati ko mikina biokani and na ngande ki na ser go takon robe mbua madhuwata na non to sere o ne mani talei bata ke sofia menan to lava na non to svitala no na singbinaka entai nimbula binaka. No munivanua talei takindina daungan revolovoli meu taleva vakavida tolu na kena ya sana takaun rovembua maduata dua bulungan ya dana salvando alle buraramba ulama ilalang avesi tau mata lebu kenai karua bulan asau kei bua tau kei ni da kau ni tambua Otave uni erongo na kena yanu mula Vivi kosoba tunikua Yala
vinaka baka levo na sere rongrong vinaka sa may tiko butaka na nonda vitala no na sig vinaka niko baka mula sartiko birto na maraman renre erto semo sartiko may sabu-sabu yan vinaka makereta rosi o klani senge nakatingo na katalau may sabu-sabu na para na buna ni parte sibun yer do tukuna tu totoka baka woti na sere kay bono levo baka mula tiko bikim ni keder na turang kena maraman ni bono levo ni sema tiko may nasinga bilang ni kuanda marau ni sa sema sar tengah minggu na nonda marama bulan into kai marau taka ni ririm bulan bula kasulitu may nanona ngau na nasinga ni kuwa me may talo no to weekend nasinga binaka entai mindar baka bula sarwa ni bula binaka serema. Naka, ni bulavi naka Dr. T, o wambulati ko yani na bongini lotulevo veo toka na vitu en city ni tawanga ngoe Glasgow, Scotland, wambula sarti ko yani ve kem do may sabu bula si a ke ve kem ni na semati ko mai na vivo no ni semati ko mai kina ke kem ni nangai rongo da beka na kat ko to ningo nangona ni ngalala kina me bula si a vina a. Na isa totoko baka wote anda marotaka ni solitundo na ngau nang go merani na may dambi kin anda may bitala no anda may biwasi au marotaka ni nanong ko prakaramongo si tika busar may namba kiro nang dolu rosanga bulu nangona ni kovindi tin kadiwa sa limong ni ambaki na kena tiko ya na marotaka ni tosungan na programungo ngoni sal sarangan ni nonda bese mati ya sarangan dola kana usutu ustumbimbi se bono da banganda tukina na we kande toke ndara ninda ngole mainda mai bitala no kanda mai bitala no saranga na nonda bosa saranga wakavite mba bambul tiko bikim di kedna sema tiko mai ababi di binaka tiko be miriama suraki bule binaka miri binaka bale buna yalore na nomu semati seri mamai ke na nomu doi songo songo totoka na songo songo ni marama Alliance UK onangai sureti seri matiko bikim ni na sembera ni oni rongoda na songo songo ngo nangai wasiatu kai no koe baka leka leka na bimbi ni songo songo ngo veira na nonda marama ke na nonda doi bubal na pono levo o England ya men na ndar kere seri masar manda men apa madal ti ko manda weekend na nona koro ni basu ke na bonua asusu mekena. Nakavali o Dr. T. O ia o maramani vunu wa istangani, da Konrove, ya sano da Konrove, o wasui ngeleni taviuni, o wawati molevu, vono balabulau, tolu tiko na isoli soli, ke tau tiko ngoe na sitini tawanga i Glasgow, sanga mai via o te toka ngo e ndona ambaki, nei tau tiko ngo i Glasgow, ki tō tali taksarutiko. Maru taksarutiko nei tau tiko ngo lebuna bonua rei vinaka, ke tō rau ni mai reire tu wala kova tu. Ke rau dhaka roro tiko na Ministry of Defense, wata ke nei tau ta, nana lesi leso nei tau ta, ko tiki tau mai kina, na ponua ki tau sa mai tiko ki nango i Glasgow, ka mani rau talanga avia o moro ni kouta talanga mai nungu dhaka wata ki au, mo mai dhaka na city ngo i Glasgow. Um, ko e ngase tiko mai Newcastle, wuli kia, sa dhaka talanga i kia, sa ndona ponua sa tiko ki na i kia, rona ngone, ro sa secondary school ro tiko, karo mai tali taksara ni bono lebu ki to mai tiki nango lebu na vi mali wai bata na ndui kai. Wakanda ukao lubiengo elewa. 58 nations are in this school, the school that they go to, na kurubuli katolika. Rochke na lebu ni vi kao tamata ratu, na bonongo kito sa mai tiko kina, kwa mbakaya na kena
na kauna via ba madala takambeka ai baleti au kena vonua kito sa mai tiko kina vinaka. Sa totoka. Vina Mm. kapal besar serima. Baka tak may piti na korni buli tak beko buli mikin me na primary secondary ni semberna no muto sar may ngilandi. Si Scotland Vinaka. sar. Vinaka Dr. T, wabuli nambua, mabuno kituto ya bumaikina na tamba tolo na tamba vai nambua, samber ni kitungay togi dhake na mid road wala kaya ni MH super fresh sa super value mbeka ngona ya dhana iyo kito keda babita dini kito buli nambua o tiao sangale buli balele na Muslim primary buli balelay RSMS o sangale kureno gubuli na andi da kombao le buli andi da kombao me da vai na fomon ko tosareani le buli torodake na university o tia sanga itiki vai na daka sambera ni ngole mai bolatangane maka Tandin na muda muda tok ngor na be kor ni buli baka ngor ida tok ngor na bare ki menam bua ba Jauh buli lebih cinggo nakal. ba buli cinggo be ira na kan da tamba tolu kira tamba ba Jauh me na lebih mid road nakal. enam bua ni takan ni na sar sar tim baka mai so bi kim ni bako ni na numa na matai serima bi kim ni na sa tikun dende na bare ki menam bua bi kim ni talangana buli menam bua Muslim super Muslim ke ratsukuna bakatal nga kinwera na bulioti may na andi na kumbang school da maruta ka ni da dore lesu da kay dore reisa na bunuan da toya mikina siya kang ni varal ka na puno sa may tiko kinanggo na linga ni vengarabi na ving gas ni buli era bakay tabi na non da tumberi dak na be korni buli and buli mikina totoo ka makautal nga na namuto ko na may na namuto city level ngoro Glasgow na city level ni Tawanga bakang bulit ko ber ni Tokyo barong tiko menambong ni kuwa bunga ni Tokyo sa tiko talaga may Scotland na puno tapos nga na city tapos may Edinburgh na bibuno tali Scotland ni siya mo chukumikina yung nakabalibo na barong may ya serima na buku ni nomo may vitamini ko usando sarabo chiku mai do bamore chiku mai na nomo do isong song na marama alliance UK untuk ka na itabili lebula lain do vitamin tu kina na nonda maram pamatal tak mata mai na bimbi ni song song ngo Pinaka Dr. Tie, tau mandau na via varita ka nga bala kaleka na yang baki kito to ya bukina na bula kena sobi kito kito tiki buna mai na isongo-songo na bimbi na inaki lebu mbeka se na bimbi ni kito nganreva me tau yabu endo na isongo-songo membaliti ki mem na marama i balatangane na marama Alliance UK kita utiki po na July. July ni Ronon Dulu tinikadiwa. Na July ni ambaki ko sa nabia ono tiku kina na ambaki na nitubing karabi. Bunga sarbi kito na bingarabi. Ke mami da kabat saratunga ko na ni mami da pambeka na kena na bosa ba viti na volunteer role. Iyo na ne mami vina kata saranga Dr. T na ken non rabuke na marama na marama na witi kini bula dava era lako do Roma ni na raw ni warita katalanga ike ah, ni ni vi ang baki keve kito sa viviti ko maiki na kena vi matanggali porakaramu keve ngandrevi vakarautaki membalata na maram na ka kito sanga do da kabango kito sanga do reid vi kito mandanga na didi bakati ko na isongo-songo na tambana dava mbeka ke is our strength what is our strength? Natikinan ko kito sangay bakayangata me bukiana nito bulan ni Bengarabi. Me bukikina na isong-isong. Yo, doon na bakaw na tukunan beka babalang. Doon na doon beka na usutuli ni ni kinatuya butaki siyang beka our main aim or goal that we are driven by a single goal to build a thriving community of diverse Fijian women
intentionally rooted in love and unity. Eh? Na malani bosa sarangaya, vakame navi navi bosa ya, vakame ya saranga vakame usu tutu, se me abu tu ni tu vingarabi. May na vida namba kikito sa vingarabi tiko may kina, vakakem ni na reida, ngay mayava ya na COVID, na vi kakeve kwa vaka tiko mbaka may face to face, eh? Kito sa sanga saranga me ko kede ngo me sala ko kede online. Baka sa matakatigo ngo na May 2020. May 2020 was when we had our first live session, eh? Kito saba kila ni na lako-lako ngo sa nalibu na ngo na nakasa na dhaka ngo na kena wasay na italanoa na kena wasay beka indo na kamenda bulikina me kito sa nasangay kito sa rabakatutolo me kito sa lande na na Vingarabia, eh? March may song-song kina na bura-bura Epereli me sa keto sa sanga tagi keto sa ranga me keto sa lande na go na Zoom the link to Facebook live kasati ke busar tinga me kya na siya na Vingarabi kena vei area keve engan rebi me wasei kabara wara taktalang na vingarabi ni nakakeve keve is now online ye bakakem ni na reida vena nito Facebook page the public page na vei matanggali video beka vei wasaki vei talanoa it has loads of information from when we started off till now, ni buke buke na sombe kana patataro itu weekend na marama kabako si talamadanga Dr. Tim beira na nonta korala ko tigo may viti mer may siya mapatekera na watin reike so beira o ira sa reda sarangamay na information nga sa atiko vina nito Facebook page sena message mai vina bunwara roni daka kinanggo kasabo kay rasaranga for them to reach out binabibo no irangan remo kinabibo ke sa mo sa levo na vika ngarabi I think I can't keep track anymore of na vika sa ngarabi rawa may nanguna kito tayo ya bo may kina me ada bo may ngo so kito umbitayani vinay bata-bata ni Vingarabi na Facebook so seng na kena sando ngarabi tiko nga behind the scenes na Vingarabi na Marama Alliance UK pinaka Totoo kasaranga usale ira na mundo tangga di beba. Totoo kasaranga rere binaka unang gato pole mo na ungetira na wekanda la sar sar chukumai. Mera baka muria talangana na mundo tangga di beba. Sa rede chukun pinaka sa tul sa koronong dolu. Era baka muria tiku na mundo tangga di beba. Mundo taman di bili-bili lebu ya. Bibikim ni na warong tikumai na ni wala nga na Facebook ni tay patakakina Marama Alliance UK. Ang ni nagay kin na non to taga di ba ni na retal nga labi ka sa pamata takati kumingo seri man non to tau ya umay oro di kay mata nga seri man na kana no kudo warong to kuno no programo na lebu ni be ka ulita doya na durbanu durbanu ni lanje na be kam baleta na visa au na kausakan to takaba usakan do wasena mo do video beira na wekangu era tikutalanga minilandi mera rongo ta talanga eh nile menangon na enta tikun dona pun nanta nanu menin santa kelake na nabi kake siang ni bakaki nai santa na Dina marau ni sa tikun mundo yu pata pata mundo wasia mai na no mundo kilaka ke na mundo suritir talanga mina bulan ni mer mai bosa iya bakata pa no mundo uira na lewana tikun na mundo songo songo era maram sara mada mai vi vinaka Dr. T wiketo na Vingarabi Waka na Marama Alliance UK is for every Fijian women here in the UK. It's ando sono ngona kitondo vingo masono bakatataro can I become part of Marama Alliance UK ongendo barita kani na songo it's for everybody. It's for na songo it's for everybody. Yung gaiti ko kito na kambia na committee ni Vingarabi
komiti ni Bingarabi ke to ngaraba na kena vivibaki na vika e ngandrebi me dhaka yo mo tuku na manda Dr. Tikla so na nguna weekend men endo ni sona for us we see the end result of something. Ooh, it looks nice, it sounds nice, so on and so forth, iyo na effort, na vika e wakaroutaki me rauningele matavinaka kinambeka induanaka, it takes a lot of resources, we might say financial resources, na okenda baka ikenda na nonda ngona yo nangai donaka Dr. Tini, okay too, we all work full-time jobs elebu bikito na marama bingarabi, and for us to be able to find the time uh, to do the activities that we do in me dilibataki wir na marama ito okay, me kito yo sana kota sarangame nito baka nga takabinaka nito na Dr. T, and some of us are moms as well. So we have full-time jobs in nangona thaba miki mami nangai menangai biu miki na navika kito garaba ka manda ni sando na ka kito tubo na kina ka manda na bolgo tiko tele sotal nito event baka na woman rise and pray conference na kena tuba naki Dr. T na vika kevea, and it just does not come overnight. Maliriribi na katu endo na songo, na vika keve na wakaruta ki mengele adokina ya, yusando na kanu kupaka binibina ka vir na marama korando na ngona ra member tumay ni committee rasa biumbiani kirato sarati ko matangana tikonggo, na lewe ni committee tikonggo na nonra na yalo vinaka ke na yalo pono ni vosota me rao ni ke mai daka bata tiko kina e na vika sangarabi tiko yendo na kai bimbingo Dr. T na yalo ni virongorongodi, ve yalo ni virongorongodi do sarmadanga na kai bimbi ni daka na kabango baleta ni yukoroni lako mai vata na vika ngai ko binakata ya medaka yo sambimbi ninda ngarabati ko ni temingon may tigo weekend na bulan ni virong rongodi. Somebody else might have a different opinion from you. They might criticize something you say, but it does not mean that they don't like you. It's constructive criticism. Kenang bimbi nondando we open to have an open mind, when we are doing something. Iyo nakaya uroni kaya sambo bukia saranga na nito'y songo-songo for these years of operation, na yalo ni virongorongodi to nakausando maruta kandinin to nakaimbiuyani na kena rongodi na vika kevero ni mbiu talemai me bukia na kaisanga itiko o maruta kandina so ndina na marama nganga oro ni kaya ra vinga rabitiko kena no sulitu no ranguna meron ni nakainga rabingo, it benefits everyone balate nakakito rida sa sega nga ni marama ni vite sa yang tiko bira na so nakain beauty ko yani sa tambikin do talanga bira talanga na naturanga bira na luviki mami rasa lako da kiti kumaye baka samata kana itiki bunyang bakingo didi bakati ko na maramo analangger tampuan na leadership course, leadership course through John Maxwell, weekend na kila John Maxwell da kila na batang ngente ni bata buli di bengara biti ko kina iyo vida na mara rabaita bikina, wili tal tinga kina na lubengo elewa. She's in her mid-20s. Ko kati ko kina. Na vinga rabi sala kungko. Esa na vi tambat-tambata. Esa daroni kaya esa umanira. And now it's our children who are coming after us are benefiting and hopefully Dr. T
at the right time, we'll hand over to them the baton of what we are doing, na vingarabi kito tikukina. Iyo sa bimbi, Dr. Tina, alo ni virong rungudi, kena vilomani, bimbi na vilomani, na vingarabi bango, bimbi saranga, ke senga na vilomani, senga na dua bata, senga na elo bata senga. Nrenre, nrakita na toso, balata ni nandue nanreti ko nga kena bosa nangay may senga ni madala tuyani nadaba taraba mai, binaka. Totoo kasaranga. Aba bini binaka Mm. kina lili berapa bulat tiku menggora maro takatiku na bitalan noa na be wasi na sing bilani ko ela wang kadi papa langi dole bina maramatau wang bulat tel cunga birto na library may USB cuan pati wale bulat binaka turang kanekta binaka na benggarabi and university ni deva bunga bikin mami na bulat mikir kima misantu ngolan na bese pura-pura aba bini binaka tek cukai ni na benggarabi totoka and na bunua ni biba karutaki mai lodala iya au maru tak seranga bale bu seri na no mosia mai na no di songo songo balete ni red sarchunga ni so matangana wekanda mai na bian yanu Pasifika er sambole kalunga tatalanga ni relay semaya di bikin mundu ni tukun cumia sara sema talanga meneturanga saliyang bira non di tambangoni toto kasaranga na no mundu sasanga bakata pamandawir na lewi biti tabe nindorongo de beira na buku ni nom dobe karai. Binaka, ver na leway viti mai viti, Dr. T. Ke ir talanga ingilan di rurua. Ingilandi, iyo. Santo upo ka na, do bakasa mataka sa no puno, do lako kina. Yeah. Rasando meron do barita kang beka binaturangan binito tae. O ko iti ko na maramalayan sa Bingarabi kina na beta na natambano ni Bingarabi. Iyo Yeah. nakauro ni bakarita ka. Yeah. Veira que mamisando vivosaki, veira ko rasa wakungeti beka na nito bulan ni pekara bisando na kanon marutaka. Marutaka karabaka binabinakataka na bingarabi sa dakatiko yo nandoro vivosaki tingo dokta tingo baka sa mataka maindo na kaya. Ni sona muna, baka the other day I saw this word, gatekeepers of information. Right. Gatekeepers of information. Very important word, Na vuno kuta da kamikina na malnibo sangwa baletango. So weekenda ni sa tiko weekenda sona kila. Se sombeka na ka enda kila eroni yanga na wekanda. Kenda ge bakanga do marro itu menda batu bango. Senga. Au na senga ni tuku nang ko baleta ko nangai kila nangai le rawaka kalebu sarana ka rawata mai biyaw ko kaki na gatekeepers of information ya indo sarmandanga na kaki tondo bakaungketa na kena wase important information that everybody needs to know that can benefit. It will bring a change to somebody's life. Kimni na reda na bunga nanguna, there'll be a lot of information that in our safety kung baleta saranga, we want somebody to know this. And dua kwe olubena na roni benefit from this, and roni bakanga takango. Very important information, very important aspect. Sandon donu, ninda sakila indonaka, we so wiki mami na bunoki mami daka kina. Ninda, when we get hold of certain sources of information, the kila eroni yanga berna bekanda, ko talinda maroya, lako. Menda tukunendo talaga nakakitundo bibong gitikin na tambani bingarabi ko na kya na wasay. Wasay ani na kairangan reba o ira na non tanggay non na batulewa whether they make the first step to do something about it. But the important thing is let's not gatekeep information. Da wasay yan. Nalibo nga ni kara da wasay yan ni kenda kaibiti batan da sama itu na bunobulangin ko bukay kenda tosa kina nanda kawa na bononda sama itu kinanggo Amen, amen. Rong pinakandina. Na no mo may na saya. Hindi na todo. Gatekeepers of information. Dara kango menda tobole menda nakamra kena bimbasay. Dina. Menda wasya. Na nonda wasya na bikay enda kila.
enda na pakalungat tik talanga kin enda kalungat kin oken dan inta solia erto na kalungat talanga erto na dingoma me pakanga na tik ni bol tambu ya enda ro kilapa tururu na takataka waseru sanga bulu tukun sar tunga mika ni kan ni pakalungat tak na solika go na soli tukutukungo toto kasaranga li weekend da sema tiku meni kua da marutaka ni roni da me bata da bewa setaka ni tukutuk samtal tunga mingo Lorraine suka boleh bina kami si suka do telenga na marama do veo se taka na tuku na marama ko da marota ka ni tiko so na wekanda ke ba ni warong tiku mana buno da bangau ni sema tiku mikina oni saba ka bina ka takian ia serima do tiku nam do so golibu do baka rau tiku na bula o November se na bula i balolo lebu na kana bula baka viti rama ni ba madala mikina Vinaka Dr. T. Navuna lewu talaga may kireki na mengarabi na viwasaki ongo baleta na vitala nongo baleta sarati ko nga na neto na yadana kito umbitati ko na masquerade ball namatay ni November ronondolo rasabul kalimay na inakilebu nga ni kena keto bibasa kita kami ngarabi na 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 bolgo doon ang unang dala ko bata may kina na marama. Doon ang unang dala ko bata may kina marama kami network. Sa nga ni Ritura Rawa, Dr. Tina, dapat na kaya na wasa babiti. Doon na kango, auro ni kila. O kila, balata na nunggu may tikoy ke, nunggu sa may toso na tambanan ni dakadakaw tikoy kina, doon na kambimbi sa rangango na networking. Very important. Iyo, na bol ko yung karabi ko, kena na visu rete la ko rarambayani. Senga wala nga vi kento na kawitu ke, vi ira talaga na vi kautamateso, na vuna sarangaya na kena kito sa nga tiki na miki may encourage ta kina marama, ira talaga na turang aranatiko na bulan ni networking. Na nonda share information again, ang garabi ni Songongo siya man vinakavalevo Dr. T siya man iviwa kani kina vikilaye networking doon akaundo wasya valevo virna ito kani vadaka marama ito ke ndutuko na it's very important that you network very important that you network yo ngondo na tiki ng bimbi kituro ni kaya keto garapat talaga kina na bolgo na masquerade ball na venue Dr. T is the National Army Museum. Doon na venue rito tokan din na. Kira ito ni Wikim ni na warong ito mayo kim ni na nasema ito ni na ke bolatangani ni check ta kamanda na venue go. National Army Museum. Re-review na ka na banuanggo. Baka usawari ta katiko ni warita ko titiko na na singa matay ni November. It's a Saturday. May nabi mama ni ono may nabi mama ni ono na yakabi. Sa tikor to nabing garabi iyo ito na ka Dr. T na banue garabi kina na National Army Museum baka iti ko mbeka binantua na ya Ceylon to ni baka mikilay to mbeka ni high end. Ang garabi kina na songongo it's high end so hence comes with na price kilando so nangon nando biya ni bango so naka weekend to saroy so lebungori bango yo vida na bula sao tia sambi tiko mai ena baka nanano menda so mi mai bakalalay so mi mai bakalalay ena baleta na songongo na kitra kikilanda do rida ena ilealo ni dongarabi bango sono songo na keno mudhuru mai kena vika keve ona baru teki viko kena peas with your drinks kena peas beko irana sona keke lalai sona sien na sona kaka na lalai baya men baru teki ko sambera ni ongai lako ya ni to the main course lako bata na kena three main course lako bata kena na drinks
Dr. T, for a certain time during the course of the night, e na float ko mai na memuningono e na nomunindele ni teveli. Eh? You don't have to pay an extra price for that. It comes with a package. O yung matanga nung gurida bango, Skena balambalo ken sana lak saranga yani. Dambe baka marama, se baka turanga beka, kena numusta ng garabi mai. O nang garabi saranga, ti korto na ketra, non ratu saranga na bing garabi. Nambungia, o tia, sana ngayon ko may na coffee, bata na bikata le garabi kaya. Sa ti ko na durabo, na may langa seretiko se na bakataso so ti ko nang bungi ni singaya, na yadano le pani, kau na warita ka talaga ike na guest speaker. Na baita biti ko nang bugi ni singaya. Sa tiko na marama nang may buwas sa tiko. Yoko Dr. T na yava no Tony. Tony, Tony na marama ko. Marama ni Welesi. Member of Parliament o Koya. Member of Parliament. Yo, biyabarete kiki, doon na ka, no kumaka binabinaka. Fiji eighth man, Mrs. Suka, at laki no Mr. Suka, Lorraine, na nonro vivu ke mai, na kena viva sa kita kena na guest speaker, kena nonro vivu ke talangama na vitiki ni vika ke tungangan kin, o babi na binakta na yalo ni vivu ke, do tu, weekend ni so sa reda bango, Orato ya nakati ko na sala da ba uro ni bukira to kina. Wabi na binaka kina na Fiji eighth man na non reto vivu ke mai na tambana ya na tiko talaga na bakata suwa tiko ko era nagaram na ba bibata so na bungia ke na rifle prices as well nangarabi tiko na bungi ni singa ya veira na vekanta nga era tiko boleka il Londoni ke na soka ni korro i Londoni ko embe kaya Dr. T na vika probably the highlight of what the night is going to be iyo una kerevi kemni na varong tiko mai sebe kemni beka nanga isema tiko mai Moninala ko na nito website, Marama Alliance UK. Tigo saranga doon na tampana kwe it's tambakin tua for the ball, masquerade ball. Nina rei kia na vi kakeve na venue na kia na rei totoka. Kena na offering erto solieti ko na caterer for the night, Ah, sala ko tiyo ni kina na kerkere weekend na kawi we kim nin ba kana tiko may London ni wala kay London ni sabot tiko na tikite we won't get tiko kailan to nang buongin ta may dasenga to ba kana wikilay this is a time for us to come together da may we was say so ba kana ka nikila so ba kana ka kim may mikila daro ni may we was say ta kay kya and just an opportunity to build your network weekend. It's an opportunity to build your network. To kaya, ko barita kiti kumingo Dr. T na kena posta ka sa babaro sa artiko sa na marama non ra maruta ka that at least they will be able to be there ay baka ni relate ko ya Dr. T Chelsea beka yo Chelsea wir na kila na bonoya baka kilay tu wir na beta ivake yung baleta nga niti ko kina na National Army Museum ko mani na bakanana no mele ivaka na kinay kya Um, and na kena varite kitaliti ko ngaya ni bi ngono saba kanana no takati ko mikina unandor na may bibasaki au saba ang gongo sana kir sa nga bir na ta baka ako na nanugutura nga tao ya nanando kir bir na nango sana kir sa nga ni bir na ta o sa nakir-kir sa nga ni Vera na ta, may bakain doon ang una, meron baka ngalala tiki man da may kinanana, meron may marutaka. Nanon ra na weekend na ay na City of London. Raro nila ko may rangande, kaya nang po, rangay la ko may na bole. Come with your friends for the weekend. Sa kiriti ko yan, ni weekend ni nata.
e na kena na yalo binaka te tu nir na suli mai o irna na me ke mami na mai maro takavata na ni mami songo ningo me baka watu ko noti na maramala is for every Fijian woman in the UK okay to na kena isuwa imbeka nga na Mm. linga ni dhaka ke to dhakava na vingarabi iyo na kango e baliti ke mami to ko saranga Mm. na maramani viti e na vono vulangi ke mami sama itu kinango ko Yes. be kaya Dr. T na bikaw biya na biya tukuna Sa binaka. totoo kasarangan no mo kariti ko maya beira na ta pabili binakati ko beira na turanga tama nanon rabenga rabiti ko nanon ratu mata bubale ni nanumiti ko ni kina na maramatina ni bunga beira talaga na turanga rando ngoli tu bakataka o nasaranga benga rabiti bale gombe ka do na kana ngona mer na bangalala takimai en nambong ni singa ya, total nung kutaro, kaya baka ba kaya ang wala talaga mota. E rawa saranga Dr. T e roni lako ro saranga mayon na keita. Eh? Meke mai maro takabata na weekend niya. Siya nga saranga na kena na binaka talenga mena lako mayota. Kasala ko taliti ko nga na bisu reti beira na ta. Nira na mangu sa may. E na non rasoli mayo ira na kararaw nila ko talenga mayo ira Dr. T. Binaka. Oh, totoo ka saranga. Gosa, solito ko na kaya ngona me dula na kaya na isulu, na kaya na baka baka raw taki, ni se bo se, menta baka baka raw ni se singa toke. Se yaw ta ko mengo na ngona, botong ko bital na madawa, se da doni chunga na bimama ni bule babakanda, bule balolo lain lain saya botiko, na boni ngona menta na baka baka raw mikina. Totoo ka saranga. Ken balimbali bihira na biyang wale mai meron nang wala nga na link ko sa to konggo meron bitikin na nanonra itukutuku se nakebada mara kana boli na tikite tiku talaga kina Binaka Dr. T. E tiko baka meron ng ngole bina nito Facebook page, baka okay talanga kina website, yeah sa tiko kina na email. Era ro ni message kina, nangga imbiw may kina na account details kina. Ngada kaya ni bika meron na kila, right sambera ni ranangay susumi baka may. oh Sa tigo na website, katigo talaga na Facebook page. Kim sabi bonggit sarayani, we bonggit yan, for that night. Come dressed. Come dressed that night. Ni sabo la katigo ni otiyan nendo ng bike. Let's come and celebrate. Let's celebrate us women here in the UK. dinasar Binaka. dinasar au kan masquerade song ko bangko tuloy mo nangona and do sarap tumbek nga na yalo yalo Di, da sarabir tal tumbek na wekan da pulangi yang go di santo na. saranga nanto song ko saranga siapa Di nasaranga Dr. T. Di nasaranga nabika ni Barita kay. Kila o kima misamay bayang baki tungko na bono kima misamay tubo lang ikina. Why can't we do some things like this for our own? Weekend, eh? We have the resources. Ati ko weekend na kila, na kinang garabi na bika go. Why don't we do it? Membaliti kenda na ito keke. Probably sa natiki bungo, na nagiri na talembe kay so na wekanda. Oh, okay, kito talaga sa naka masquerade ball. Na yung baki maingbo. Na kena bibong giting nga that, wakaunto ka, iyo, you can do this. It doesn't mean that ni iranga na wekanda ngora rin the kaba siya nga okay na talaga na rin the kaba kaya baka sa arawang go kaya baloy ko talaga rin the kaba go in your own community. In your dinasar own community, binaka. Absolutely. Mm. Bir taruh cukup main di ngolengan na marama lines UK Facebook page boleh bina ke sini kau ngolengan na non to Facebook page sa tikir kir na link se cukup na link kina event kwenta bita lo tak tinggal cukup talengan na link na non to website na non to email nga na contact at maramaalliance.com don ba kaya ima Binaka. Sana nga imbita ko nga bina wasutiaw.
na chat ngo Okay. na contact details winaka. Oh, ya oke. Ya, ni wikim ni na barong ti kumai, wikim ni na ti kumai na bunua waktu rang mi bola tangani, ni nana makimai, na sogo binakang gue, na matay ni singa sarangan ni bulan November, na singa bakarawai, ti kabuna bi mama ni ono, na itu kutu kede matay lalai ni non tu songo, isa ti kede na non tu Facebook page, na Marama Alliance UK, Facebook page ni ngwali kina. Ni rede kina na bi tuku matay lalai kede, ni nangan rema, na ke makati ko sa na monitaro sabang madal tak to maya o seriman na bika na bakarutak sa ati ko matanga kwendo lang sir na dorobongo et dagere na no na do lang sir o lepan então sarap tu benga na mona libo-libo ko sa tu sar tu nga kwa baka mata en no mundo city level may London sa totokan din na no mundo suriti lepan yani serima mengoleani en no mundo so may nilandi totokan din. Di na saranga Dr. T nanonda baka nga takira saranga nanonda natalin di ti kubira nanonda garaba na songo bango nonda vivo un gate ti ko ba kawito ke Di nasarangay tiko na nonta talendi da ba marotaka ni nadorbongo lepani tu fangalele do nadorbo un domo binaka sa kilili butal chunga na buturara ni langa sere sa kilili sang wala ngai ni silandi se viti sa kilili sar chunga en buro buro to dokwe da marotaka ni roni ngole ni kina babi ni binaka tiko biro Mr. and Mrs. Suka na Fiji's eighth man da marotaka ni tiko na yalo bakawaya Listal mina ulutanga ya ni tuko na may serima na gatekeepers of information Ah, tiko na bunang beka soera do marang akin ni tukutuko ya darida na kena wasi and the will bit da kikina si bala. Di na saranga Dr. T and dange baka sa mata ka when you share the information you are not losing anything. It gives you strength balatame tiko weekend na bakanana no everybody is designed differently and duatani who you are from the next person baka mendo tiko weekend na bakanana no oh I'm gonna share that to that person they will know more than me and then they will go ahead of me do beka na sala kenda do sanga to gatekeep information but then you realize the more you put out there the more that comes back to you the more that you put out there, the more that comes back to you. And nalibunga na mo wasya kaya na you become confident of the information that you are sharing. And that is something very important. Vambimbi na taviki mami, rasanga ilako tiko mengo, ralako tiko mengo, mera may join mera may sema na matibolo ni bolatangan is that o yun daw bango nanungguray I don't want them to make the same mistakes some of us did when we came. So let's prepare ourselves so that they can stand on solid shoulders to get them to balatan ni bakain dotal nangon ito kaya narawaka they progress higher it'll be seen that Fijian boy, that Fijian girl, and a lori ke veti ko kino kenda na kaiviti. If we see it from that from that perspective, so it's very important. Kai ko kila wasya baleta ni esono ko na baka mesenga tunindo yarangin ni nonda pula nanda utaro. Kila baka kenda manduata ka that someone will look at us awkwardly, senda daw manduata ka na taro. Yo and for us to come out of that mindset yo kota lang aya kala baka ndo ready na urna wakanda na India na China ni bibo no mai rala ko na bibo no lilip they help each other out and I've seen that kila na daba na ka kenda siya nga ni raw ni kaba kinaya baka ito okay da kila nindo na kai chiko ikya so and so ako na roti ko ibin nakasarangaya so you share the information iko kila ni iko ro nile supervisor kya ichiko bi kono kila so you are not gatekeeping the information yo mandagay reda bango ni sana lako kwaya
lako ikia le dhaka ikia. Lewu tala na kai kila mai kia na kai vango kwa. Ora to ya, ora to abuke yao. Ora to a nangono abangar dhaka tiki, ora to abarita ka biao. Na kila ichi ka biao. Eroni baka nga teki kia. So when they'll find out more from that place of work or from wherever, and then they're gonna come back and they say, hey, okay mo to kila ni ngo. Sa lako sarangay kia the flow of information kena vibuke kena non tequila ni kenda sabi vi taraiva ke saranga waka wite okay when we do that and don account do bongeta vale no bubale na we progress together. Nobody gets left behind. Ke baka sa toso tiko na sangitel nga me toso ngone we progress as a family. Enang bulan ni rawaka, enang bulan ni bubuke. Me kuangan nintu so if we uh, nabakasama mendarida raramba weekend na kawituki da sama itungo na bulangi da tuki na I believe we are setting up a solid foundation wira na ni mamikawa era sa lako tumbo na kitiko me na buno ke mamisama itubo langi kinango and and we are looking forward to brighter futures for them. More doctors, more lawyers. Navuno ki mamisama itu kinango and gain do nakabango any immigration issue do nangonengongo. Oh, do la ko bika koroni advice tikim do because we have this group of people who have expert knowledge in various things and aroni buke kenda nga nakawito. And that's something we try and do as well. Let's encourage each other. Let's not gatekeep information. The more we put out there, the more that will come back to us. Benda racer tiga na raya the how it will come back. Iya na Binaga sarang. Dr. T. Tali tak sarang na kan ni wase me ay lakmikin apa sa papirtane na advocacy Yes. so you are advocating for our people. Mm. Sebara. Dina Dr. T unga baka samataka na baka wawasebi kemuni sambera ni daurate kibu na ni I sit as chair as well for the race network for DIO defense infrastructure dona tambana and a Ministry of Defense ngayon usando dambe in webinars lebo na nguna with the senior leadership team kina sonataro do tarong ibiyaw okay, do lebo na nguna lebo nga no gusto ni Taro will go back to Fiji. I'm trying to put Fiji in the organization. Monikila go. And abibo sa kiyo na baya sa do so na in the senior leadership team sa do take time to go in read up on Fiji, try and know more about Fiji. Via na baka nanano. O iron baka na tavingo na sasanga tiko mai merna durmai coming after us that we are that they can stand on solid shoulders. Kaya sa barota ka chico preparing the ground for them. And nabono as chair of the race network nabono bingarabikina and I'm not only doing that we're tungan we're na winanonda I'm doing that as well. We're to na wekanda to may Africa. And anon to channel taki na vikara vinakata or they going through various things na bonua ang rebiki na vibuke and dona ka uri the Dr. T na level ni vinkarabia how you approach the senior leaders na to na varo ni Bibosaki viratongo and ando tani beka to this level but then isando sar na batang and then tiko kerto tiko kina and to get to that stage Dr. T ngono nga usangay tiki bunga ni kina nugu Duriani mudaka pa matentu nungu sa sanga saranga mo bangara na gaps and that's something as well kito ndo sanga me kito reida me kito bingara bikina we try and identify gaps in nanda bulni bingarabi na marama and do what we can do there. So nangono dhurenikina au sa reida saranga in order to progress nina tosa na daka your technical skills is all right. You are okay. But your communication skills, how you going to communicate with the senior leaders in a certain way. O yo sanga iba kangarai so meramento tekiao Dr. T to help me. How I'm going to communicate at this level. How I'm going to communicate at this level. Kau talaga maya may bukia
na nambula ni Vingaravi na vatavata ni Vingaravi na Marama Alliance. Na can encourage tek chinga na Marama speak out or speak your truth. They will not know what you not know, meaning they will can't read your mind. So unless you speak it out, then they will know what it is that you are trying to share or articulate. Vinaka Dr. T. Totoo ka saranga. Wa mi bina ko mo bi ba ungi ti mai ene ti kene bi kada na marama ni warong ti ko mai ndo na posible na kada buta mai ko na speak your truth le na ngona na tumbe ka sono bune na ngalu ba ka tumbe ka na ndende ndala ko ruma ye ke kanda ngol men sono matangali song song ba ka ngo na marama lines UK you will have the same people who share the same vision as you won't be alone sampai kana ngau nenda na bakanda limu na kanta manduala kambeka se da tutong do bolinga ia tiko nanda ding ding ia ke bakau ngandra mando na bimu ke satu gondo na mate lau lau marama era sulitu na non ngau na ke na non yau mer sesanga takai limu na kabi kenta umar tak talengan na no mitala noa serima me baka na nomu tu politiko ya na nomu sa kata kata na Ministry of Defense dakila na matin tu lemo na bono lemo bola tangani o sa li duru mo tu na kena ministry baka tamer bikem ni na warong tu na maramango ko te kutunga men sa samak ni seber ni kero live ya ni kero yindo madana kena vitalo no au sa maro tangan na no talo na maramango men sa samak nga kena bono e santam betiku kinango iya usa sureti ko ti ko na bula imbalolo lai na daka kina dona nungu program o no sure tir kina na loma ni dona madao na no ir na tambangase merna metala noa do talenga na madao no na marama ena me buleng kina weekend do serima mena ga metala ta ko weekend na no itala no me na daka enda do reiso mutumbe ka kina menda biba kong geti kena ulo tangang go menda kako ni da lady kenda sobwe na kalo iti ko nona wika vivi kenda seri baba kala kala nga may na sasama kia kina buno tato kong tambi tu kinango renua siya man nga dona leso ni obulida may na bunua on deo me kina baka Vinaka. Dona Bosai, consistency. Consistency and perseverance. And Dona Kango, human nature is such when we don't see anything happening, we don't see results, we give hope, we lose hope. A very important part of my life is consistency. Even though I'm not seeing the results, I'll keep on working at my dream or at my goal or at my vision and keep on working on it and dona kata lang ang bimbi Dr. Tina no mu speak declaration bebakanga na ibos ni bola tambo your words there's death and life in your words. I take that very seriously. I take declarations very seriously. Nindona ka that I am saying on those sonongo no bango isa mastulekyo chinakango we don't need to pray about it again. If you've already prayed about it, it's now you speak it into existence. Declare. Very important. And dona kango and the senga ni an rabarauti ko posota bosambimbi na tamat na tamata tambuyani lutu bakaristo that we are not using biblical principles in our everyday living, especially mandanga in our place of work. And that's something. And Donaka and those who know me, they know. Declarations is very important. Kena no muviso takasaramantangayo, how you speak. Kela, and a rawa bada babi, kumona le rawa kalevu, if you are doubting yourself with how you are speaking to yourself. If you are saying that already your mind is defeated, already it's defeated. If you are not speaking life, speaking growth, speaking wealth to your life. It's as simple as that. It does not mean that it's going to be easy. No, nothing comes easy. It will need hard work, but na lebu nga ni no mutukuna chiko veiko because
Veiau, Dr. T, na nungurida, everything that I have declared, everything that I've declared, kina nungumbul na bul ni bubal is the things that I'm seeing coming to pass now. Na kena bimbi, iko sa dabuta, iko sa masulaka oti, sa rongo na nomu masu, o iko mo naga idaka teki, at the same time, keep on declaring it. Keep on declaring it. Naga dono ko niko naga ikinta dala. Wow. Why saya to make it? And then you go back. Couple of years ago, this is something that I used to tell myself. I'm seeing it coming to fruition, then that's it. Iko sa rida, naga ibambimbi taka kinikyan. Keep on speaking to your situation. Even though you are not seeing any results, don't ever lose hope. Keep on speaking to it because that's how nangona to nagaibi mo sa kikina na bulamay ko to nagaire na vika na vika lakudurumi to get to where I am now. Baka ubartak tiga became it's really not an easy role. It's really not an easy role. Mo manage takati kondo na portfolio lebu baya esa taranga yendo sama binu binakabona kalo o kwenga babu na nakakeve keve nga kwenga batara na puno imbiti kende kina merero ni rokobi nga kina o koya binaka Dr. T. Sa totoo ko makoti. O maro taka bakalibu na no mo be was say and the sig bina ni ko lele bungora baka bini bina ka tiko mai. Nimbula bina ka bina ka bale bikem ni na sa sistema maingo totoo kan din na no na may be was say tiko ni ko serima na bukun rato ni songo na Marama Alliance UK na no rato songo lebo na mateni singa ni bulan November iya sa may sa matatala chumikino ko ya na buno menda bitikino ko sa raunga en sa sanga mai kena bito koni mai buan kalau sanga talangan ngule takina na turanga watina ke rato nangoni en non rato bito koni tal chunga wa mai rawata na beka sa mai tiko kinango to tokan dina na non be wo se mai sere mani ko me ba kausa kuno titiko na bule balolo leilai na bula maingo na sore titiko kino sere mai menandona non da bulangi mena mai wase kino ko na be ka matela lai ala ko ruma na no to da buti matanga ko ni ati ko bunga mena sa samaki ke na bono menda mitu kinongo au sa ngorongor kau rede kina na nona dusulitu na nona ngauna e na isongo songo go na Marama Alliance UK do tengala kau bia ka serima na nomu dusulitu na nomu iau na nomu ngauna e na venga rabingo me kau ni tukuna chugo ni senga ni saumi eh gombe ka dona ngoni sala e biso mikina na kalau e na nomu venga rabi se ba rabi serima Isa, di na saranga Dr. T, ni okay to. Ngona te humiki na bingarabi so nakai fanta ki so nakai senga. Kito sana baka nga takasarangana nito yaw, bingarabi kina na itabi. So na bonua kito lako kina na bonua kito liti ko kina. Kito sana baka nga takasarangana nito yaw. Balata meron ni garabi raw kina na vision ni Marama Alliance na bikay ito yo kito senga ni alo lele kina berto na marama berto barong ti ko may leni kumikito senga ni alo lele kina kito kila na titiba kingo en do ng bula en na lebu kea en do ng bula na lebu kea vida na ba kina kina garabi ti ko mengo giyo na kina garabi tu Dr. Tia na yalo marutaka nikito hiyo ngo nito titiba kia na Marama Alliance na bikay ng karabikina en balaten etiko ito ng bula na liyanga bikoya na nabing karabik po yo kito sarida bo titigo na bika yado en ang bula ni bing karabi kinang bula rasabo kekina binaka Dr. T. Totoo kasarangan ko doon na marami bimbuli itu kumingo pinakabalew at kung ko mo ko kaya sa doon na marama Alliance UK doon minto talaga na marama Alliance USA. Pinaka makaliw di na todo ko satu so na isok ko sate ko murawa sana baka nga tengah kina sa buya you don't have to reinvent the wheel yeah to sana reda nga nadabar to kami ngilandi and we can do the same here in the US yes we can do it ke vida na marama erto sema mai me teko bundo ni songo bakango merobuke o ira na kanda radurti kumingo bo si bungo ira lakti mena green card na singa tambu kero bitalam no oji bat kendo na dorobo ni buni ni unro
Mamadal tako ko na rende la ko duru mamai misama rawatan na non na green card sar tutuke tango baka vitina nike sa rong rong binaka ni non itala no na no sa tukun yalo tik mo ko biya ka ko biya maramanita na nongu tela bone tatangir ngir tunga men singa tambe no meni kwa na levo ni bebe ka ni rangiri ti ko ya ni tukuna na kasara nga on tola ko duru mati ko tola ko duru matalenga ke to kerbe buki na nona marau na doro bongo mani tukuna wa na itasimi nakabakalebu na musulena na mungauna mendaru me vital no mendaru buketal kine so ko wani kina na vital no ni kwa sala ko na bimbulei mesana to na marama lain si weze na But we will speak to it, Dr. T. yes It shall come to pass. We speak it into existence. Babaka na kausawa rita kawati. Bunidhana sa nga to rattle things, but let's speak it into existence. Ninabikaan ko, na it shall come to pass. Amen. totoo kasarangay sabi nakabalik sa nang gumaraman na nang musulit na nang mungaw na ang klani sa uchong go na walu may nabunot to ko sa Scotland doon sulit talaga go na ngaw na bikem ni ima ke makain do na kaw ni biya set tali so bi ta taw nakikina bayar na barong ti kumay na bugni nam do song lebo na bulo November. Vinakavali bu Dr. Tito, mando babi ni vinakataka na kia na solitu na iwata-wata ni vingarabi, no mni vaiota kami may donongo itavi, mo may vosa tiko na buku ni songo kito na nama kitiko kina. Vi ke mni nga na biwakani na vuno bulangin da sama itiko kinango, vi sureti tiko yani. Dala ko mai. Donongo ni salang da may sota kinan da may vikilay, sa tikong guri na chat na vikambaleta na ni vitaratarama eh. Ah, ni muni nanggay imbita nga may nanggay ngolea ni na bitaratara yo na may tiniti ko nga kau wabi na binakati ko bi Dr. T na solito na elo ni bilinggo may kito may wasya na do na bi wasengo yan bogi binaka ni kuwa mata kati ko baka may biti do nga nakaw na biti niya na nunggu tabi na bagi na kanikua davilo manisar makalemo davilo manisar makalemo dari de tingo beka sona we kandara la ko du ruma tingo nan renre do ko tali di kurre nan renre na non ta bosta kayani da duru nan da logi tambu dali masula kana we kandaya da duru nan da logi tambu dali masula kana we kanda keda senga sartunga nikila na tuba kini bule la ko du ruma tu ngan re bandina saratunga na non da masu na non da biba ungeti kwa beka ngaya Dr. T, o na biyo may tineki na nanunggo may tabi ng bugi binaka ni ko, kausama ka binaka sa rangabi kim ni, na itabi libo ning garabat ti kumay, na bata-bata binaka ni bingarabi ang ko, binaka. Sabi na ko nakabalik sa rima mundo tornang ngunong ko babi ni binaka bikim do na leon ni songo ni marama alliance UK na tabili bula lain dong garam bibi kabi kim memla sa do ba muri kim do tiko na no mundo itabi ni benga rabi na no sureti mena bulangi mera mi ba madala na buku ni duro benua na bibu ke ber ni tumbu bibu ke ber na ngone na sekolah sibi na bika ker bango do lebu na ngone na lebu ni oso sino na tampula enta sa siang tunin kila na bi kada do men kila me baka na namundo program na namundo bi wasiti kina kau marotak ni raw kina nito may sema bata na sige binang ni kuwa na nunggu program ni talno with Dr. T natakatatal tunga siang tunin to so bikin ni enta marotak ni da bi buke baka wito ke da bela biti ta kikina kau nitaka ni na songo katoa na namundo songo na matay ni singa ni bulo November kau na namutal chunga ni boto kong kay ro na matawa ni sembera na mundo songro ni mindaro me vitala no tali me daktal kina biba na nume bera na wekanda ke bakai chiku sona kai ngandre me no se bera sabule no no tikite rani ndoro ngai vitala no tali kina Santo no Dr. T, santo no binaka valebo. sando ndo mo de tok lo lomberto na vitamani Ni mode binaka. male naka Esa. Totoo pa ko tinanong ta sema sartiko ki Glasgow ku Scotland na sino na kanikuha marota kinanon na sema tiko mai o serima sungia tawake au marota kan ni bangalal tiko men ambong bilang kanikuha sa uti tingo na walo na rosong klima na miniti ambong ni singa lutu levo mai Scotland marota kinanon na matataka tiko men na to songo totoka na marama alliance UK ni ngole na to page ni Facebook follow like
ni sema sarani be nanono to link ni tikite ni masquerade ball na bula o November. Ni bula na nom ni tikite sangol chika ni bisureti ber na iya ke kasama ko talaga ta. Sana totoo ka saranga. Lo sana Victor Linga saranga yan, bakit di na mati ki na museum level na Ami Museum may Londoni and singa bakruay and mateni singa ni bula o November. Ang bulitin ko Lorraine Rewalui suka bula binaka maramanay tayano binakabali bikem bro bako beauty ni nanong rodo bito ko ni tiko and non to bingarabi na maramalan si UK babi di binakatel chuk ngabi Miriam Suraki binakabali bumiri na bisa matiti kumain na nung program go meron inda bito ko nita kamatini kina na songo lewo sa ating ko matanda yan takila ni nabulo ko to lewo tiko na bulan ni nanda marata ka tiko na Fijian Language Week lewo tiko na songo na bese burbura au sa banu ni binakatian bikim ni na nomo ni be committee kere au na ngai nga o na ngante sartu i Canada en bulo maingo marata ka ni na lesia mo chiko berto na Wakanda may Alberta en mo ni madaw ka tumay ka usab ako ni binakatiko ni nang karabi na kana no mulisong wang bula tal changa be peli tu imbenka en bulan kino ko na katini ni Oktoba Santa Rosa bikem ni na bol tikite Santa Rosa ni ngole na na page o peli tu imbenka bukatal nga kini bikem ni may Edmonton may Alberta ni ngole tal nga na to Facebook page na non de toke muni bule tal nga na no ni tikite ne katolo ni singa ni bula imbalolo lelai iyo don binaka don binaka bira masuraki bikem ni nata binaka balewu ni bito ko ni beber na merangole ena singa kem kaso nga rabti ko na may ena singa ya ne maten singa November nakatakatekem ni sarangan ng gomin doon na may ena singo ya baleta ke kana bi ngolo na tiko mota iya ke rosa ngolo rorua sa toto kasar menan doon na redir to tiko ngone en singo ya medom ni rolis telen kibali na turanga abioti na usaba binim na kan birto na leoni committee ni um na marama alliance UK nakabakalimu na nakabako kawa kay na bingarabi uwasibi au salala mo tiyan na city level ngoni ang Los Angeles California ni mo